Pakistorya man sa nagunod mo dito yung medal. Iti karito'y kalpas nga palarong pambansa. Bali ang kurso. Ano naging preparasyon mo? Mm, De la Ah, Salle. training lang. Ah, Training ka inaldaw, sir. Tas, training lang inaldaw, sir. Kanang lahat nga nakakondisyon para tatlong maka, ti training, sir, nga hindi tayo narigregat, sir. okay. Ana, manutawan mo idi rinugyam iti agtaray. Grade 4 nang hindi rinog di altaray, sir. Idi grade 4 ka, magkikontest kan iti uneg ti eskwela yo. Ngayon, sir. Tapos grade 4, ginga na ti high school, iso iti nag-obramon. Ngayon, sir. Um, Yung nain kami di pandemic, sir. Di grade 6 kami. Si, hanak na ka. Yeah, nahan na kami na kay After the pandemic, kaditi lang nga nakipalaro ka. sir. Hindi pa last year, sir. May ka manong nga makipalaro kan. Pakaduwa tata, sir. Okay. Idi mo na, anat agun odam. Awan, sir. Place lang hindi muno na, sir. Anat na place mo idi. Top 50 na di sir, di Cebu, sir. Okay. So, DJ, place nga na alam idi last year, iso itikas lang nagbalin nga inspiration mo. Yan, sir. Nag-training ka na sa etap nun maanak. Ito yun. No, sir. Ninamnaman ba nga makaala ka iti gold medal? Hanser, kung maanak ito, kahit ito ko na. So, anya digiti inaramid mo, sakbay nga simalang ka, idi nakilabang ka iti karetoy, manakaalam iti gold medal. Di mo na, sir, nagkararag kin Apo, sir, giti, sir. Hindi lang, sir, nagkararag. Anat grade mo? Grade 11, sir, nga grade 12 tatan, sir. Okay. So, kalpasan nga kastoy iti nagunodam iti karetoy, kalpas nga palaro, anya pwede iti arapaap mo, iti larangan, iti sports. Mga sir, yan. Dapat kayat mo nga gunodon nga pakisalipan? Adupay, sir, sa sir, adupay ti kahit ko nga gunodin, sir. Iti pagayaman, sir. Okay. Yan lang. Okay. So, anya digite kaslang mensahe met, may advice mo karigitay kayat na met iti agay-ayam iti biyang ti sports. Anya digite kaslang may ibagam kadakwada. Tingin mo na, sir, kahit training lang na, sir, at ken discipline na, sir. Stay lata humble, sir, ken agpray lata kini Apo, sir. So, iti katsoy nga edad mo, amo ba iti agsigarilyo, uminom? sir, ang kukulos maarang ibigay, sir. Iso nga okay ti badim ta awan iti bisyong. Yan, sir, okay, sir. Damag tayo, idi ubing kakano ket in kasumursorot iti taltalon nga agub-ubura. Yan, sir, susulat kini papang ko, sir. Hindi mapantaltalon, sir. Hindi ada kami giling ra, sir. Mapanak may susurot di ente bantay, sir, nga kamkamatik ni papang ko, hindi, sir. Apay kam kamati miso na. Taray na gawin mapanje bantay, hindi, sir. So nga kamatik mat, hindi, sumalog kumato, sir, hindi. So dagiti kas lang nang tinab kanyam iti kinalaing mo or kinapardas mga tumaray. Paka iso, sir, iso. Okay, so anat mensahem kada mother mo gapuanan nata nakagunod ka iti gold medal iti kada iti palaro. Ano pa iti kas lang kalikagom mo nga itulong da kinyam itin ka panagadal. Thank you, Gijay, sir, Gijay supportive di. Sir. Anat ambisyon mo nga maragpat iti panagadal mo? Makapalpas, sir, kung may kakti nasayat nga damamang ko, sir. Anat kahit mo nga kurso? Diyan ka mo pa itata, sir. Ako hindi kitikas lang kalikago mo nga pagbalinan. Kada, sir, kahit ko nga ti agbalin nga ti army, sir.
Okay. So, maifit ka detoy kinapardas mo nga tumaray. Din sir. Okay. Um, inayabanda kan san iti munisipyo. So, Din sir. manumet iti kaslang nagbalin nga gift ti munisipyo Kinyam iti opisina ni Mayor Georgina. Sobra-sobra unay ti digitay na iteted dan sir. So thank you digitay na ited da. Okay. Sir. Ano iti kaslang pangaramatan dagito yung incentives wano blessing nga sumangsangpat Kenyam after nga nakaala ka iti gold medal iti palaro. Ana iti kaslang pangi ngusaram karigito yung incentives mo. Digitay usarik sir nga ano sir ken ikakpay da mamang ko sir kan digitay di intend da sir. Panagyaman mo karigiti coaches mo iti karito yung naging preparation karito yung kalkalpas nga palaro. Panagyaman mo karigiti mangisurusuro ken ka ken of course iti pagbasbasaam nga eskwela ta so that nangipaay kanyam iti time nga nakaala ka iti gold medal. Yung nga pag ano sir ken di coach ko sir. Ah, Kini coach Fidel Galinero sir. Thank you kanya na sir ken kini Sir Kobe ni Sir Kobe sir. Tas ni Sir Junel ni da Ma'am Gladys kada so amin sir nga nag-coaches kanyak sir. Thank you digitay sir. Ken digitay memestra ti digitay memestra sir. Thank you digitay suportada kada kasi. Ken di principal mi sir. Thank you di suporta na kay sir. friends mo. Then sir lakal pa di suporta na kanyak sir. So nga thank you kanya yung amin nga aming friends ko ken titang ko tito ko thank you di inted yung suporta niya. Idi nakilaban ka may da ka ba binuya ito'y palaro. Diyan mo sir ti lang may nagboy sir ket ni mamang ko ken ni ading ko. Idi na after did you pa nagtaray mo anat nakita nga reaction the mother mo idi. Ang guamon sir ang guamo ti ano dan sa idin sir so Iti biyang ti provincial government ana iti kaslang maisarita met kada pada. Dabay ti support nginted da kanyayo. adon sir sobra-sobran sir so nga thank you kanya di ano ti basta ti provincial sir governor kini governor ang thank you ken digitay ano sir di united da sir thank you amin ni sir so, Okay.